bisa dibeli di Alfamart. Oh iya. Maju. Pejambaran dulu, pejambaran dulu. Awas, pejambaran. Dia kata pejambaran. 1-0. 1-0. Pejambaran dulu, pejambaran. Balik. 1-0. Oh, pejambaran. Sekali lagi rekan-rekan bagi rokok Bapak. Mana Bapak untuk balik ya. Sudah balik pintu atau baru lah Bapak. Sampai dia sebenarnya cewek sak jawer baru ya. Harus dulu Bapak tua dia beli kaki, insyaallah mau. Ngawisnya pagi-pagi ayo ya. Inilah padu terhebat kita. 1, 2, 3. Luar biasa. Ulang. Bintang kita.